салом бачаҳо, ман Сиёвуш ҳастам ва ман тасмим гирифтам ки дар бораи варзиши тоҷик, дар бораи футбол, футзал, гӯштинг, муҳорибаҳо блог сабт кунам ва ҳоло ман дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе қарор дорам ва пас аз чанде мо бо дастаи Истиқлол ба шаҳри Кӯлоб меравем ва дар он ҷо бозии Равшан ва Истиқлолро тамошо хоҳем кард. Интизор бошед. Барои як бозӣ ҳам қаву мебарем? 20 блока ё? Як рядыш данава чашта брат. Шумо чи ягон фил овурдесте? Так, вода готова, мази готовы, лед готов, врач готов, массаж готов, все уходит, остальные взяла готов. Эми одам ай Чай готов. балеришки буд, духтури команда Истиқлол шудагид. Ранги манам балеришки будам, коргари команда Истиқлол шудам. Ба бозии хабо дига ҷудаш. Ирам яке ояндаш ҳамини УЕФАда кор мекунад. ҳоло мо дар қароргоҳи дастаи Истиқлол қарор дорем ва имрӯз мо ҳамроҳи Рустам Ҳакимов, сардори дафтари матбуоти дастаи Истиқлол ҳамсӯҳбат мешавем. Акай Рустам, Салом алейкум. Акай Рустам дар бораи муҳорибаи Равшан ва Истиқлол ки солҳои пеш буд ва 20 000 мухлис ҷамъ мекард, дар бораи ин муҳориба ба мо нақл хоҳад кард. муҳорибаи Равшан ва Истиқлолро ман боре ҳам аз даруни варзишгоҳ тамошо накардам, аммо Акай Рустам шахсе аст ки аз соли ташкилёбии даста бо ҳамроҳи дастаи Истиқлол аст ва ман 100% медонам ки Рустам Ҳакимов дар бораи ин битваи Равшан ва Истиқлол бисёр гуфтаниҳое дорад. Акай Рустам, вақте мисол шумо бо дастаи Истиқлол ба шаҳри Кӯлоб мерафтед, атмосфераи ҳамин бозӣ чӣ тавр буд? як давраҳое ки хотир ман намебарояд, бисёр як атмосфераи хеле ид буд, иди футбол буд дар шаҳри Кӯлоб. чихел дастаро пешвоз мегирифтанд то вақти бозӣ 2-3 соат вақт монда буд. Вақте ки мо ба шаҳр ворид мешудем, тамоми мухлисон дар кӯчаҳо то назди варзишгоҳ бисёр буданд. вақте ки бозӣ то оғози бозӣ 1-2 соат монда буд, варзишгоҳ пур мешуд. 20-25 000 мухлисон дастаи Равшанро дастгирӣ мекарданд. бисёр як хотираҳои нек аст, бозиҳои хеле ҷолиб мешуд. дар соли 2013 дастаи Равшан хеле як ҳайати хеле пурқувват ҷамъ карда буд ва тавонист дар 2 бозӣ ҳам дар Кӯлоб, ҳам дар шаҳри Турсунзода бо ҳисоби 1-0 ғолиб боянд ва онҳо чемпиони Тоҷикистон шуданд. хеле як боз дастаи Истиқлол бо Равшан қуввозмоӣ мекунад. тайёрии Истиқлол ба бозӣ хеле ҷиддӣ аст. мо медонем ки дастаи Равшан дар кадом ҳолате ки набошад, ҳарчанде ки Равшан дар лигаи якум баромад мекунад ва пешсаф аст ва ман умед дорам ки Равшан аз соли оянда ба лигаи олӣ бармегардад ва хеле ҳам як лигаи олӣ бақувват мешавад бо чунин дастаҳо. ҳатто ба ман аз Украина мегӯянд, аз ширкати Паримаҷ мегӯянд ки Тоҷикистон яке аз давлатҳое ҳаст ки барои обрӯкунии футбол ягон кори дар кор нест. яъне мардум худаш аллакай футболро дӯст медоранд ва танҳо аз шумо ташкилёбии як мусобиқаҳое ҳаст ки мардум ба он мусобиқаҳо биёянд. яъне барои сохтани як футболи беҳтарин дар Осиё, дар Тоҷикистон ба мо танҳо кор кардан лозим аст ва тамом. мухлис дорем, варзишгоҳҳо дорем. инчунин як варзишгоҳи дигар дар он қабат сохта шуда истодааст ки соли дигар 9 сентябр сохта ба истифода дода мешавад ва 30 000 мухлисро ҷой хоҳад кард. ин варзишгоҳ бошад ҳоло тақрибан 20 000 мухлисро ҷой мекунад ва яке аз варзишгоҳҳои кӯҳнтарин дар Тоҷикистон ва дар Осиё мебошад. ягона одаме ки аз тарафи Тоҷикистон 2 бор чемпионат мира бозӣ кард. баромадаги 2 бор чемпионат мира. як бор хати Фатуллову Нурикшон, як бор дига недавно Ҳамадонӣ. бос легенда, яке аз беҳтарин духтурҳо дар Осиё. агар элитаи духтурҳои Осиёда дохил мешавад, вақт шуда ай командаҳои Арабистон, ай командаҳои топ-топи Азия файродиш карда буданд. кор не ки боз ҳамин қадр давлатша нағз мебинам, Тоҷикистон нағз мебина ки
родина родина моя Таджикистан. анам хеле шидам дар кор гуфтам мешавад ки муҳорибаи истиқлол ва равшан яке аз бузургтарин рӯйдодҳои олами футбол чӣ дар осиё ва чӣ дар осиёи миёна гуфтам метавонем ҳамин муҳорибаро яке аз бузургтарин муҳорибаҳо. бале классикаи футболи тоҷик мегуфтанд ҳолиам мегӯянд бале барое ки то он дараҷа ҳамин сатҳи бозӣ боло буд бо дастаи Истиқлол ва Равшан ва ман дар хотирам аст ки дар ду мавсим дар бозиҳои Истиқлол чӣ дар клуб чӣ дар Душанбе мешуд ҳайати доваронро аз хориҷа даъват мекардем аз Қирғизистон аз Қазоқистон ки ҳамин бозӣ дар як сатҳи калон буд дар тамоми расонаҳо буд чӣ дар интернет дар маҷаллаву радио телевизион мухлисон ҳамин як мавсим интизор мекашиданд ҳамин ду бозиро. Автобусаш ина ҳар як промежуток об мондагиан чтобы бачаҳо ташна нашаванд сол надидестем ҳар як бояд об мондагиан қадамиш ки омадагӣ бошанд хеле ҷоша занид мекунад баъд берунда мебуранд мегардад то ба ҷамъ шудани бачаҳора инҷа ҳама ҷои зура медонӣ барои чӣ яки ҷо хор рафта мешавад ҷоашон мешане ки хеле ҷо созтарака мухлисои командаи Истиқлол ёрон бояд бираванд бози равшан. Так бо чӣ гуфтанем ҳозир абед ташкил мекунанд раҳда обҳо ҳаста абед мешава духтуро як бор бо мебинанд ҳолати бачаҳоро ки кадомиш мисол состояниш наза кадомиш безавия тренерҳо наблюдат мекунанд барои психикаи футболистҳо кадомиш чӣ хеле боида тайёр шудааста ҳамин чиза мисол як командада мебинанд ина акай Рустам Ҳакимов бинед ки ду сумка хати омадааст ятиш ноутбука ятиш фотоаппарата. Салом алейкум. Инаи мардако барои як стартои состава тайёр кардан чӣ қадар заҳмат мекашанд ки мухлисо бидроянд ҳамун старту ҳамин составе ки ҳичи нест 11 касака просто хеле ҷобаҷо мекунед ки барои ҳаваи 11 кас сохтан шуд чанд қадар заҳмат мекашӣ чанд қадар бояд фотошоп мисол иллюстратор ҳамин программаро бифаҳмӣ ки ҳамун чиза бисозӣ мисол заҳмати бачаҳо бисёре барое ки мардум ҳамин футбол хабардор шаванд. Акай Рустам қатишкор кардагим акай Рустам вақти кубок АФК мешид мо шабу рӯз хона мерафтем хеле баъди кубок АФК сразу офис мерафтем фақат акай Рустам текст менавист мо айса сурат видео мезадем бировардан мегиртем бовар кунед меҳнат шараф аст. Эҳсон зичиди эҳсон зик шуда зик ягон чӣ бугу хай эҳсонакум баланд гавза бугу хай балишкорам фаҳмон охи ин чӣ мегӯям брат охи он гапи секрет медори дила бурем рами дина ягон салам у меня здесь салам да ака Села, красава, привет. Now I Los Angeles Galaxy омадагиан ромиш Контракти возьми как. чанд қа хардам та 10 миллион фунт стерлинг. кали шош муро фига команда ӯзбекистони гирифтани буд не ки нарафтем Хаз чхелим сеш гадали чемпионат нафрада. Поэтому посмотрим. Может быть лучший вариант будет. чакай тима не пеш Рубин да боз мекард не пеши Равшан да боз мекард Диди ки ҷа мешинӣ?
Hakikaten selam aleyküm. Hadi. Peki. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your harder temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. دوستان عزیز تا با پریمج گذاشتن من در حیات دسته استقلال کار و فعالیت میکردم. اکای رستم سرداری من بود و بسیار نقل میکردن درباره بازی روشن و استقلال و من در یاد دارم که حتی وقتی که بازیگران دسته استقلال در شهر کلوب در مهمانخانه قرار می‌داشتند، مخلصان روشن آنها رو نمی‌موندن که خواب روند. در این باره چی گفتنی هست دکتر رستم؟ همین حالت از خاطر من نمیبرد. با فکرم همین موسم 2013 بود. بعد ما 1-0 باختیم بازی رو. سال پیش استقلال با بازی سفری که با بختر، خطلون، خوجان ما یک روز پیش میرفتیم، تیاری میدیم، مشق میکردیم. همین بازی کلوب هم ما یک روز پیش رفته بودیم بر وقت. بعد در مهمانخانه جایگیر شدیم. روسیه نام مهمانخانه در خاطرم نیست. در خاطرم همین است که وقتی که ما نهاری کردیم و دم میگرفتیم، یک گروه کلان مخلصان روشن اومده از همون آشیانه یکم از پایان رقص و بازی و غلغله میکردن که تا ما استراحت نکنیم و خستگی ما برطرف نشود و آن تاثیر خود رو رسوند با بازی ما و همچنین اون توانستن اما بازی رو باختیم. یعنی مخلصان دسته روشن یک قوه بزرگ بله قوه خیلی بزرگ و من میخواهم که باره هم یک بار از نزدیک از درون ورزشگاه یک محاربه رو ببینم که در آنجا 20,000 30,000 مخلص جمع شده است. روشن و استقلال کلاسیکوی فوتبال تاجیک شده ایستاده باشه و من با هم بازی را تماشا کنم. این یکی از آرزوهای دیرینه من است و من انتظاری میکشم که سال آینده دسته روشن با لیگ عالی برآید و همچنین دسته استقلال و دیگر دسته ها نیز یک هیئت پرقوت خود را جمع کنند و یکی از بهترین چمپیونات های آسیا را در تاجیکستان تشکیل کنند، چون مردم ما فوتبال دوست است، مردم ما فوتبال را دوست می‌دارند. فوتبال تاجیکستان بود، هست و میموند و من باوری کامل دارم که در سالهای آینده فوتبال ما خیلی رشد می‌یابد، در حال رشد است. شما فکر کنید در چند سال اخیر در تاجیکستان چقدر ورزشگاه‌ها و میدان‌های خود فوتبال ساخته شد. در یک خود دوشنبه زیاده از 150 ورزشگاه فوتبال، تالارهای ورزشی. چی گپ زدم؟ چو کردید به جرات موندی آخه؟ خیلی چوکه من حیات اینه بعد 13 سال یه جای بودم اونیه 13 سال جای بوز کرده 13 سال یه جای در یک کوچه خیلی کوچه در مکتب یا سیم برادیم یا شکل یا زبور همه جای شکلی یه آخرت بوز میکنی به انسان اینه دهیم بوزی مای به انسان چقدر عرفشه به انسان بوزی؟ خیلی نغز خیلی چه بگم خیلی رفتگیش نغز شده یکی خیلی خودش دم میخوریم برای من خرسان نمیتونش تو رفتگی چی اکی باور داری
واسه چی باید روبین نبرد اینجا آمدی؟ روبین در از بچی روبین دیده بودی ها؟ یعنی اون شانس نبود روبینی اسنوا گذاشتن اسنوا خیلی سپورت دادیم تا شماش می‌کردیم چیز کانترکت چی نکردن دیگه قربان بردیم چیکار قربان بدیم سوسا کانترکت نکرد خیلی ترینری خیلی سختگیره اوه خیلی استروکی باده چیزی ماما وجد نکنشه даже легионеры которые мы таким кухарь сура карену вожат نکنه درسان چیزی а души کو نکنه короче ها وقت تو خطی در استونیا خطی دیم بارکو بوز میکردی اونجا چی گپ شد کریر نشد جدا جدا برات я сол истодавдам بعد нашот ами контакт сола буда короче با агент я команда دیگه بده کاتایی بود برات دیگه جو رفتم کی جا چطوری کافون نشد من короче با به команда ایستادم بعد روبین دیگه نکشودم روبین داد یا من یکی سودا روبین داد باز کردم برای اسپاچی اینا اومد اونجا короче کجا زوره روبین استقلال یا ناروا برای من روبین تمام توجه قریب چند سال نه سال باز کردیم برات کازان دا کامون شدی کامون داشتیم من خون نمیاد короче можно сказать اخی پاورو نیکادو میشن روزی سال همون ساستاری ناروا که تو هم سال باز میکردی روبینی که تو هم سال باز میکردی استقلال که باز بزرگ کادو میشه خیلی ساستافی نمازور سخته ساستاف یک چمپیونات نگی اگر نمیاد چمپیونات هر سه کامون در سر چی ناروا را روبین داره و استقلال کادو میشه بزرگ میشه برای ما اکنون نرود ساستاف نمازور بودو просто результат سازشون رو دادیم короче جدا لگندر زرم داگی اونا ایخی آدم نمیاد استقلال بود استقلال سختره ها چی فکر داری استقلال اگر RFPL دا بوز کنه چندم جوره میتونه گرفته ملی گرسیا اگر سرید میچاک میشه و یا پایانتره خیلی جا برای RFPL دیگه فینانس دارد تیمی همه ساست خواهد میتونستی نه خیلی استقلال دارید خیلی خیلی میدونی چه خیلی استقلال اگه ساستاف زوی ساستاف میکنه شما ساستاف بکنی اگر ساستا 10015 یا 10017 رو بگیریم 2015 ندگی 10015 این بارسلونا بود 2015 چی تقریبا یا تابرز میکنه تیکی تاکا بوزی میکرده خیلی چمپیونی همسولا آمده بود گو حلقاتسیه عربو میترسن دون اوزاده بود ما دایدم مثل سرا دونه احسان در کو ویدیو زمانم چکن اون روز مشق رفتن در بچه ها خیلی چیش کرده ای با نمیدونیم خوشتونه خیلی میتونی آخر رکه شروع کرده استیم خلونه برات مونده که از بیا زنگ بزنی این با که خودت گب زده نشد پریمه چی تده سوا خیلی این برادر ده این سوا چی خیلی در پریمه چی پریمه سازه پریمه چیز دوره که دوزه همین فقط میخواه که فوتبال توریستان رو دستگیری کنن ما را کوشش کردستن که پروژه نو بگیرم از طرف اوکراین امسال دبلون کنم فوتبال توریستان رو پیش برم برادرها هم مکسد دستگیری میکنن برادر انشاءالله دلشی بولشی با خیلی میرم پیش زهر جورابویف اومدگیم زهر جورابویف یا سلام علیکم خطیب علیشم سلام علیکم همه کسی نازه زهر ما وقتی CSKA دا بودم کم ماش میکردم اونجا دوبلش خطی زهر آنجا ختیمه بود زهر پروفسیونال فوتبالیست موز پروفسیونال چی بگیم پروفسیونال کاروچ любой кура شدگی اونجا زهر Uzbekistan da موز کرده در команда Metallurg استقلال دام بوز کرده در команда استقلال درباره احسان چی فکر داری؟ چقدر میشه بازی هم بچه در نوبهار داولین سختی بده که طرف بالش کو بهار کننده زورای درباره احسان چی گفتن دارم احسان بازیش در любой уровень مثلا ای сборник خطی командой сахтам ای استقلال در لیگ چمپیونів هم احسان در همه уровень بازیش نشون داده میتونه نشون داده برای همین من فکر میکنم در ازبکستان هم под давление میتونه
собиралось 30 тысяч болельщиков, 25 тысяч болельщиков. Там полный стадион был. Видел то, что видео. Видео где, да? Скажем, уведомлено там то, что раньше было. Маъмури дастаи Истиқлол Одил Иргашев пеш дар командаи Равшан бозӣ мекард. Боз дар командаи Истиқлол бозӣ кардиста. Кор кардиста. Ака Одил, он вақто чи бозио чӣ хеле мегузашт? Шумо дар Равшан бозӣ мекардед, вақти Истиқлол меомад, тренер мегуфт ки мисол бибурем бизанед игрокоро ягон. خیلی پروتئین خوب میگفتم همیشه خیلی بزرگی که تو شو سه اچکو دکور میشه باید قرار ناستروی میکرد که هم فوتبال بازی نه جوسکی واریانت باشه Против Истиқлол жёсткий мешинад. як ما پروتئین وقتی که ما رفتم دادم که استخواب بازی کرد ما مایی بدم ما بزرگ کسکت کردم Я бозиро дидагим ки шумо капитанский повязка мебурем бозӣ мекардам. Ҳамон бозӣ не ки жёсткий баъд шега. Задагиам тите фидам ва. Пеш дур буд дафт. Болельщикҳо бисёр буданд. Болельщикҳои Равшан то ҳозира шуморо мисол. Болельщикҳои Равшан то ҳозира шуморо ҳурмат мекунанд, мисол мешиносанд, медонанд. Чӣ гуфтани болельщикҳои Равшан? نشد بالشکو ساندلی بسیار خدمت کردن بالشکو بجایی که نروی هستن بچه‌ای که نمی‌دونی کتابخانه بود کتابخانه اشکستن دست که میره همجا دا بسیار دن بالشکو همجا ساعت میکنن من با کتابی رفته بودم من کتابی ما بهتون دادم برای که خدمت کلوب کلگی گفتن من کتابی را بهتون دادم بالشکو بدن هم خیلی باشه игрок хича бояд ҳурмат кунад, игрок ая тараф болельщика ҳурмат кунад. Чанд қай дига монда последима? Соат 10:30 биромадем, соати 1:45 клуб дар расидем. Варзишгоҳ нав реконструксия карда буданд. Каме как варзишгоҳро аҳволшон ҳаст карданд. Ва бозӣ тайёрӣ мебинем акун. Ҳаво гарм. Лекин мухлисои Равшан аввали надидестем. У дафъа омада будем бозии Истиқлол Файзханда. Ҳанами ҳавида биромада будам, болельщикҳо тамошо карда буданд. Ба айнаҳо хонаҳо биромада тамошо карда буданд болельщикҳо. Мисол болельщикҳои ҳақиқӣ. масъалаи газоншон ба фикр газон қадар хуб нест. бале қадар газон хуб нест аҳволаш. Лек хаб бозие ҳардушон дар як шароит бозӣ мекунанд. аз мебинем ки кадом даста ғолиб меояд, Истиқлол ё Равшан. мебинем Равшан ягон чӣ када метавонад против Истиқлол баъди чанд соли ки бозӣ накардан ба ниҳояти гариш. ҳоло ман бо Хуршед қарор дорам, яке аз мухлисони ашадии дастаи Равшан. ба гуфти ӯ аз соли 2012 ӯ бо Равшан мухлисӣ карда истодааст. ва Хуршед, ҳоло аҳволи дастаи Равшан чӣ гуна аст? дастаи Равшан ҳоло аҳвол аз вазъияти молиявӣ он қадар хуб нест. даста кӯшиш мекунад ки имсол ба лигаи олӣ барад. ту дар Инстаграм аз номи Равшан хабарҳо менависӣ? бале. аз куҷо ҳамин чиз дар дили ту даромад? яъне барои чӣ ту хости ки дар бораи Равшан? вақте ки ман худ будам, ман бо ҳамроҳи падарам дар кӯдакӣ ба тамошои бозиҳо мебудам. аз ҳамон вақт мухлисии дастаи Равшан дар дили ман ҷо пайдо кард.
بله دوستان آغاز میکنیم بازی پریما جام تاجیکستان بین دسته های استقلال و روشن. ببینید که چقدر مخلص در بیرون از ورزشگاه جمع شدند و این یکی از بازی های بهترین فوتبال تاجیکستان باشد. بله شکجوی چند میزنه روشن؟ 3-0 تو بله شکجوی روشن چند میزنه روشن؟ 2-1 میزنه؟ بله شکجوی چند میزنه روشن؟ میبرن؟ های میبینیم کی گل میزنه؟ گل کی میزنه؟ کسافیک ماما جان خودش نیست از شهر کلاب باشه پیش در دسته روشن نیست بازی میکرد. ضربه درستان تیم دروازه خود رو از گل امین می‌دارد و رفتیم. ضربه گل دسته روشن گل اولی خود رو میزنه. ببینید چقدر مخلصان ببینید چقدر مخلصان داد میزنن و خورسندی آنها کنار ندارد. این است فوتبال، این است کلاسیکو. هیچ کس حتی گمان نمی‌برد که دسته روشن میتواند حتی یک گل با دسته استقلال بزند و در آغاز بازیگران دسته روشن اولین گل خود را زدند و بازی از این هم خوبتر و بهتر می شود. ادامه بازی را تماشا خواهیم کرد. بچه ها وعدت خانونوف красная карточка گرفت. استقلال 10 کسه بازدورا حساب 2-1 استقلال زده است. یکان 10-15 منوت بازی موندگیه. سی minut دیگه دو تایم دیگه 15 minute برو انتظار است. سیم گل روشن زد. سیم گل 3-2 روشن در خونه خودش استقلال زده است. 3-2 در جام تاجیکستان. چهار ده بله دوستان روشن در جام تاجیکستان دسته استقلال از بازی کردن در دورهای دیگر محروم ساخت و دسته روشن گفت که با دور دیگر گذشت و میتواند جام تاجیکستان رو به دست آورد. خصوصا دسته روشن رو ما تبریک میگوییم و ببینید خود شما خورسندی فوتبال بازان و مخلصان را. این است کلاسیکو، این است فوتبال تاجیک.
تبریک بنمی داشتی روزا بچه ها بنان یا نکا دیره دیدم من خودم گیره آمده در حقیقت اینقدر دوست داشتن فوتبال بار اول گیره کنی مخلصان رو ببینید خیلی شده بود کلوب داخلی جمع نمیشه بودم بچه ها خیر خوش کردستن هستم بالشکو نرمال نیست کلوب همه بالشکو روشان نرمالیشون هستن نکه هستن که خیلی با بهتر بیوشون هستن خاطر میشه همه چی میشه فقط خواستن در فقط یک جلایه در که فوتبالی تو که برداشتن دارن ما و تو همه کسا باید فقط فوتبالی خود فقط توجیکو رانی فقط توجیکو فقط دعوت خود دست میکنن ای ریال بارسا و ای مانچستر یوونتوس مورا خودن نیست اگر آخری کماندار خودمون دست بگیریم ویس میر اولندا مورا تماشا برای که مردمی که دارن فوتبال دوستان همش موانع همه که مدنیت در خورا پیسا همش میشه هم بالش بشوه سپانسر هم میشه برای که نباختون بالش سپانسر بالش کنید میکنه پریمیر ترانسلیت سر میکنه وقتی بازی اژیتاژ میشه وقتی بازی اینترس میشه هم پریمیر ترانسلیت میشه هم بالش میشه هم سپانسر میشه ما میبینی که ماده уже оборот گرفته سعی کماندار بازی دوره خودتون باور نمیکنید که مثلا 3-4 سال پیش کماندار ما вообще بیادون چی نداشتن که ایگروکاشون شان هم خیلی پرابلمان هست نیکسی اگر دستگیری کنیم 4-5 سال پس ممکن بهترین ظرفیت ها در فوتبال خودمون باشه این بازی باید روشن استقلال بچه‌ها اگر ویدیو معقولتون باشه التماس لایک کنین پادرید سکنین پراسموترو بسیار کنین من خیلی ویدیو رو بسیار کنین یکم ویدیو بود تست رژیم بود داره اما جای اشیده باشه که من خود مبون کردم جای اشیده باشه که من مخلصا را مخلصا روشن جای اشیده باشه که مخلصا را خفه کرده باشون جای اشیده باشه که مخلصا استفاده خفه کرده باشون برای من تا بخش اگر اگر ویدیو داشته باشه رحمت کلام که ویدیو رو تماشا کردیم دستگیری کنیم انشاءالله همشون راحت بشه رحمت کلام